Oke, what's up guys? Ya guys ya. Jadi hari ini kita akan sedikit bernostalgia bersama untuk anak-anak yang 90-an pasti tahu ini. Ya kan? Nah, ini gemes dulu itu ini paling populer di antara anak-anak 90-an ya. Ini isinya tuh berapa ya? Cuma 3. Nah, oke guys. Jadi ini adalah mie gemes enak spicy chili katanya. Nah dulu di iklannya tuh gini, kalau kita makan ini tuh gini. Ini dulu serunya mie gemes tuh kayak gini nih. Kita cobain rasanya kayak gimana. Apakah ini mengingatkan kita pada waktu zaman dulu banget ya, ini guys. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase. Ini mah benar-benar nostalgia guys. Rasanya masih sama kayak dulu. Ini kalau pakai nasi enak nih. Enak berdarah. Yang dulu waktu kecilnya suka jajan ini, yang pertama kali muncul ya, berarti kita seumuran. Best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next? He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. That's a blessing. New focus, no guessing. Just bold and obsession. All in his possession. You got their attention. Now leaving in sampai sekarang masih ada redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11. It's time for progression. Ini tuh udah punah. Ternyata masih bertahan sampai sekarang. Cuman iklannya udah nggak pernah lihat lagi. Kalau dulu sering muncul di TV tuh, yang cara ngampirinnya gitu. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase. I don't wanna place. I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Jajanan mewah dulu. Bahkan sampai sekarang. Oke guys ya. Oke guys ya. Jadi sekian video kali ini. Nah, komen siapa aja yang dulu waktu kecil suka jajan yang kayak gini, komen di bawah. Dan sekarang kalian umur berapa? Oke, see you in the next video. Bye.